بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, irinaysab in waktu sin ad-da'watus salafiyah diha program sin Nidaul Islam. Haruman ini mga palangungan na naagama Islam, yan kikita niyo in hambuok guru, faculty member si Ma'had Moro al-Islami. Siya in tubukbal katutan niyo sin patumtum haruman ini ini topic hitukbal niya kato ini ittiba' sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kulang labi pangagad ha sunnah kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga sabihan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini manayngug kita niyo, dumungog kita niyo sin panghindu, sin hambuok guru na to. In siya ini na kakilahan na to dari ha ini wala sambuangan. Iban da isap sin mga kapupuan niya, ini hipakilago kaniyo guru sin ini Ma'had Moro, faculty member si Ma'had Moro al-Islami. May narugaing lengkan Sheikh Alim Nading. Tukbal na to in parakala aruman ini, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah, mga palangugan ha agama Islam, mga jama'a balhurma amo indi mirungog salta kimi kita sin programa sin kami diha ad-da'watus salafiyah diha Nidaul Islam. Itukbal na mo in salam maun kaniyo bang mayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagbarakaton in kabuhi sin kita niyo di naman hadunya lamiduwa hadlaw gana. So inshallah subhanahu wa ta'ala muna itukbal na to in sasanglitan sarta pupudyahan patuhan na to Rabbul Alamin amuntuhan mapatutukbalan sin sasanglitan iwan sin pupudyahan. Sabkarna mga palangwan ha kami Islam, wayroon da mapatutukbalan sin kita niyo sin sasanglitan iwan sin pupudyahan malengkan tuput tunggal dahin Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sabiad to mamudji kita niyo kaniya sarta mga yu kita niyo partulungan pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan ing kita niyo katan pataptapon na mayan sin Tuhan na to Rabbul Alamin halawm sin pamando hidayat niya. Sabab karna mga palangwan ha agama Islam biya na sin aki isyusyo in kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis in kaya hidayatan amo in kaya panduan sin Tuhan Rabbul Alamin na bisod maun pa amuindan hidayat at tawakan maun pa sa wuntol panawhid iwan pag-iman matan patuhan Rabbul Alamin. At tinakya panduan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi siya makasiha
Dahil haraan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi duwa tungod na pag-arama at tawakan pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amo hindi siya makabutas habitikan sin arama. Amo in piyanaog sin Allah ta'ala mon panabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyarag bos sin Rasulullah pag-ibadat imasin kasahabatan. Amo yadto in mga manusia bang siya nakaagad nakaurul halimpas sin mga ini tantuin siya halom hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sabihan to, daran na to, panginduaon po Allah subhanahu wa ta'ala, indua amin bang mayan kita niyo sin Allah ta'ala, pataptapon sin Tuhan na Rabbul Alamin, halam sin hidayat sin Tuhan na Rabbul Alamin. Ina Aisha radiyallahu anha, ummul mu'minin, bakas na aso sinambok sahabi, hajaman niya, iyasubo siya, hatungod sin dua amo indaran pagpangayoon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang uno dayng hakatan sin dua pagduahon si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uno bahalaw sinambok sahabi ya Aisha in daran pagpangayoon niya dayng mga ruwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabihan to lang hi Aisha radhiyallahu anha indaran lang na pagkarunguan ko pagpangayoon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna indua ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Balikan ko indua si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. So mga sila amo in naka-memorize na sin long tadua ini hinangon na to bilang pangupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in daran na to panginduahon indua nasabot ini habay tahi Aisha amon daran pagduahon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga sila wala pa naka-memorize ando na memorize unta mga ini amo ini dua pagpangayon si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasupaya gumawgot in pag-iman halam bigi pangatayanta, gumawgot in panawhid mattan patuhan Rabbul Alamin. So manjari, unima na sindua, amuin pagpangayon si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magkulang maglawi in ma na sinduaan niya, ya mukallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya kau Tuhan, amoy in magpipinda-pinda sin pangatayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga panlangwan agama Islam, siya intag kontrolan sin pangatayan sin tiap-tiap hanggatoreng kato niyo. Yung sabiad to kagausan sin Allah subhanahu wa ta'ala tuison at tawakan pindahon in pangatayan ta. Manjari in pangayo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iwas sin kasahabatan amuin singuran nila Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin mapatut day sa singuran sin kita niyo bilang umma sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inma na sinduaan niya ya kau Tuhan magpipinda-pinda sin pangatayan ando patap-tapa in pangatayan ko doon hakagawgot sa pag-arama kay mo damikyan patap-tapa in pangatayan ko doon hakagawgot sin pagtaat mon kay mo. Amuyad to umat Islam in pangayunta patuhan na to Rabbul Alamin habang mayan in pangatayan ta ando kumakkal salta tumaptap ha daran laung ta masub iwan gawgot haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amoy nagririda magtaat patuhan na to Rabbul Alamin. Karna in kagawgot sin pag-agama sin tiap-tiap hangkataw rin kato niyo mga umat Islam iwan sin pagtaat patuhan na to Rabbul Alamin ding mga riyaakan niya amo ini in hakikat maksud dakula atawakan hakikat makna sin pagtagon na ibadah. Ama ito yung pagtagon na ibadah magkulang maglabi kahapuan niya amo na in mag-agama kawa-agama mattan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta magtaat kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala hauno-uno na amo indiaak niya kay mo papagtaatan. Amo yadto in hakikat sin ibadat pagyanon. Manjari mga palangguan ha agama Islam in pagtago na ibadat ini, amo isab ini in maksud. May ta kita sin Allah subhanahu wa ta'ala piapan jari sa ta piapaghula di haloman sin dunya ini.
In Allah subhanahu wa ta'ala bang siya magpapanjari, hauno na piya panjari, aun hadja maksud sin Tuhan Rabbul Alamin. Di in Allah subhanahu wa ta'ala magpapanjari, uno na rin mapya panjari ni bang wayron, puspa ida atau kan way maksud niya. So in maksud da kula, pagpapanjarihan sin Allah ta'ala. Hakato niyo bang sa manusia, iban bang sa jin, ini maklum hakato niyo katan. So ay na to kaingatan bang uno imaksud sin Allah subhanahu wa ta'ala, may ta kita niyo piyapanjiri niya di haloman sin dunya ini. Ini ni kewajiban sin tiap-tiap hangkatawring kato niyo. Manusia labiluwa amin nangaku Muslim, nangaku beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. So ay to dini ingatun ta bang uno in maksud, may ta kita sin Tuhan Rabbul Alamin piyapanjari di haloman sin dunya ini. Manjari in ayat basahun ko maksud menunjuki sin maksud pagpapanjari kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amin maksud dakula may tak kita piyaon sin Allah mari palom sin dunya ini. In ayat ini daran magkabasa sin kawuruhan sin kita niyo iban sin mga sila magnanasihat doon nagkahata sin mimbar atau adiha nidaul Islam atau kan mga seminar hauno na binaybayan hauno na tampat daran nila magkasabutin ayat ini. Agun memorize ta sing kita niyo kataan. Memorize sin mga kamuliran, amoy nangadji-ngadji. Labi luwaing kaguruhan, amoy inlaw ta. Yan hajumlahan sin dakwa. Hatan niya hatyap-tyap binaybayan. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumunta. Parman yasutod jariya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. In maksud magkulang maglabi sin ayat, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang laong ta dalil, sin maksud bang uno may ta kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imparma sin Tuhan Rabbul Alamin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kulang sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjari in bangsa jin, iban bangsa manusia. Bat maksud uno bang uno, malaingkan in sa lagu maksud piyapanjari ko in dua bangsa ini, amuin nakabukat haloman sin dunya bangsa jin iman bangsa manusia law sin Allah subhanahu wa ta'ala in maksud liya'budun ay wahidun hasupaya hadja sila tunggalun nila aku panauhiran atawakan pag-ibadatan. Amuyatin maksud sin Allah ta'ala nagpapanjari hakato niyo kataan asupaya hadja magtag-ipon manauhid patuhan na tu Rabbul Alamin. So manjari umat Islam magkaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyadto in maksud sin Allah ta'ala may tak kita piyapanjari mari paloman sin dunya ini. Hati niya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in pagtag-ipon pa Allah ta'ala biutangan sin Allah jangkaan. Jangkaan bukun batlong tayong jangkaan din diha inin had. Wala in Tuhan nagtahdid batlong na bangka mag-ibadat po Allah Ta'ala imitong hadja ka mga pilay tahon. Hasupay hadja aon mahinang mo deposit pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala at tawakan ni paramo madto pa adlaw mahuli. Bukon laong tabi mga imitong hadja ka hangka tahon, 2 tahon, 2 tahon lang mamarahin ng ibadat ko aon na mga hangpo tahon sarang na sa ini. Deposit ko na pa adlaw mahuli insyaallah Ta'ala ipagbak ko hadarat sin Allah Ta'ala intong basta lago-lago. Umat Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala nagdaka to nag-ibadat, tumtumon na to. Bukon kita magtahdid, laong tahang po, tahon kauhaan, tahon katluan, tahon na dyan lugay-lugay. Pag-usumundong nagawang mga laong tabi, mga mastal, hapag hinduan, at tawakan doon naghindo, hamugis ko lang na mag-leave na ako, hatahon ini, di na ako muna maghindo, suway na laong tatahon balik, atawa, sarang na sa ating paghindo ko, laong ta, mag-resign na ako. In pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala bukon gayad umat Islam bukon kita mag-live amon lang tahumundong na kita saula na kita nakasambahayang at tawakan ng kapag-ibadat hangpo pagkauhaan tahon in lugay na. In pag-ibadat dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumon na to. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya khitab ha nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pariharan si pag-ibadat po Allah ta'ala paman sin Tuhan Rabbul Alamin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. O Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa'bud rabbak
pagtag-ipon ka patuhan mo, ay sumbahain Tuhan mo, Rabbul Alamin, sa lugay mo buhi, hatta ya'tiyakal yakin, kuno ka humundong atawakan injang ka ang pag-ibadat mo, kuno tumubtub bang dumatong kay mo inyakin. Inyakin lang si mga sila magtatafsir sin Quran, inyakin law na ya'ni al-maut. Hati niya kuno humundong in pag-ibadat ta, atau kuno kita rumuhong mag-ibadat pa Allah Ta'ala, bang dumagpak na in kamatay hatiap-tiap hang katawring kato niyo. Sa lugay na to nabubuhi di hadunya, sa lugay sin napas magsudgwa deng hailong sin kita, sa lugay in akkal iwan pikilan yaon pakato, hati na sayo-sayuhan pa kita, way pa kita nali panalawa in akkal ta, iwan sin panayo ta, sa lugay yan in panayo kay mo, in akkal pikilan yan kay mo biyawos sin Allah Ta'ala, iwan yan pa in kabuhi kay mo, wala kautuan naraak sin Allah Ta'ala papahundungon magibadat magtag-ipon kaniya, malaingkan inyan da akun kau sin Allah Ta'ala atawakan pia wajib kay mo sin Allah Ta'ala in sa lugay mo nabuhi di haloman sin dunya. Dahil naman akil balig, pagka-akil balig mo, in suway ko magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, suway na hadyan magpak in kamatay mo ang pakalong tamahundong na ipag-ibad bato Rabbul Alamin, karena minsan nasab ko mawaya magibadat pa bang wayron na kabuhi mo. Hangkan na sa lugay buhi kita, umat Islam, ayaw ta pahil-pahilon yung waktu ta, ayaw ta pahil-pahilon in kabuhi ta, iwan ka kusog bius ka to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin haman-hamanon, lukpason hadya, usalon paparkala, di magpuspa idda, usalon paparkala, amin di ikawak pahala, usalon pa amin di mahinang ibadat, patuhan na to Rabbul Alamin. In waktu tarihadun niya umat Islam, labiluwa kita nangaku Muslim pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangaku beriman patuhan Rabbul Alamin, ayaran na to in tiap-tiap siulakan ding hama waktu bius kato sin Allah Ta'ala. In ayaw na to lupasun pahinang amoy in wayron puspa idda, di ikabak na to karayawan di hadunya, amoy in mahinang na to mahasil in pahala niya, dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manjari amoyad to in parman sin Allah Ta'ala, bang kita mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, ay subay na dumagpak in kamatay ang pagkita humundong mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karna pagdagpak sin kamatay mo inyan doon na tumag na insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala in tutungbasan kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin, day naman hapakuburan dagpak paadlaw ka na insyaAllah Ta'ala hipakita kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin, sarta hipananam kay mo in pahala sin pag-ibadat mo patuhan mo Rabbul Alamin, di halaw man sin dunya, di adulok pason sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil mga siwalakan sin waktu mo, iban sin ibadat mo na hinang mo patuhan mo Rabbul Alamin. So manjari umat Islam, pagka in kita niyo nag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tumtumunta, in pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukon in Tuhan Rabbul Alamin magbista sin taod sin ibadat na hinangta. Bukun yadto in bistahon sin Allah Ta'ala amun taod sin ibadat na hinang mo. Atawakan bukun bistahon sin Allah Ta'ala in kasigpitan na hinang mo hapag-ibadat. Bukun yadto in laong ta mahal ka po Allah Ta'ala. Sa baon ding hamakato laong ta mga tutay manghudta, amo in naggugulang nag-aagama po Allah Ta'ala, tumuyo na lumawag sin parkala hikasigpit sin pag-ibadat niya, ang pasya imyan laong na iniin masigpit, iniin labi mataw din pahala. Magpasigpit aon magturi na kumaon, aon magturi na magtuog, sa may tain maksud nila laong na maglugto ako, magibadat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huna-una nila, amuyad to in labi marayaw, laong tatungbasan sin Allah Ta'ala kanila, sin sarayaw-rayaw tungbasa dal sin Allah Ta'ala. Bang na to kita on in kadalil-dalilan, deng naman ha Quran mahamul niya, iwan sin kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalim hadis niya sahih. In dalil na may ta tungod pa pag-ibadat amin sa halga-halga sarta amuin magpuspa idda hadarat sin Allah. Iwan dihilan sin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw tumbas hadarat niya, bukon hataod sin ibadat mo, bukon hasigpit liabayan mo pag-ibadat, sumagawa bang mo kita uning mga dalil, mas sa ako ambog din mga dalil, kaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hasuratul Mulk, iwan hakaiwan ang basura, biada sa bahay ni, magkulang maglawin hinapusan sin ayat niya. Law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Parman sin Allah Ta'ala hinapusan niya ahsanu amala. Yani liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Unuin maksud magkulang maglawisin ayat parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barakat in Tuhan Rabbul Alamin. Amuin yaon hakyum kuman niya harwaliman niya in pagkawasa atau akan in pagsultan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. In Tuhan Rabbul Alamin siya in Tuhan amuin nagpapanjari sin kamatay iwan sin kabuhi. Siyugpatan sin Allah Ta'ala biat bat sin Tuhan Rabbul Alamin bat siya in nagpapanjari sin kamatay iwan sin kabuhi. Ang panasyunuan sin ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hasupaya lang sin Allah Ta'ala matandas kamu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang hisiurain kanyo in nagparayaw sin pag-ibadat sin kakahinang niya patuhan niya Rabbul Alamin. So bang takita undi umat Islam ha ayat ini in piangayo sin Allah Ta'ala kato pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun taod atau akan bukun sigpit sin liabayan mo pag-ibadat sa alam sin Allah Ta'ala bang biadiin in dayaw iban labi na kaamu sin kakahinang tungod pag-ibadat mo patuhan mo Rabbul Alamin. Diha ini lang sin mga ulama bang mulong nakita rin dalil al-ibratu bihusnil amal la bikasratil amal. In dalil na may tadiha ini bukun lang na in Allah Subhanahu wa Ta'ala in lilingon atwa pandangon niya in taud sin ibadat mo sa in kitaon lilingon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin dayaw sin pag-ibadat mo patuhan mo Rabbul Alamin. Amuin yadtoin mahal ka po Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin dayaw sin kakahinang mo tungod pag-ibadat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manjari unin pagtagon din di dayaw amun law sin Allah Ta'ala ahsanu amala amuin nakaamu nakalabi in dayaw sin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Kaya waita in makna sin ayat ini wa hadal makna mankul anil Fudail ibn Ayyad fi tafsiri qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Kaya waita in makna sin ayat ini nanakalta daing kan Fudail liain taring hakabtangan hi Fudail ibn Ayyad hatafsir niya sin parman sin Allah Ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amun hasupaya kamu matandas sin Allah Ta'ala bangisyureng kanyo in nagparayaw sin hinang launin ahsanu amala din ay akhlasuhu wa aswabuhu. In pagbahasa rin di amun sarayaw-rayaw hinang laun hi Fudail akhlasuhu kitaun sin Allah Ta'ala bangisyureng kanyo in labi in ka-ikhlas sin pag-ibadat pag-amal niya patuhan niya o Rabbul Alamin. Hika isa. Hikaruwalong na in ma'na sin ahsanu amala aswabuhu. In ma'na sin aswabuhu supaya matandas kamo sin Allah Ta'ala kitaun niya bangisyureng kanyo in labi na kaamu in kaari niya nagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pasyuno ni Fudail, innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Law hi Fudail bunal tuod in amal ibadat apabila in kaaunan niya ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa lam yakun sawaban sa wala isab nakaamu haaturan kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin lam yuqbal di tay maun sin Allah Ta'ala in ibadat niya. Wa idha kana sawaban apabila isablaw na in kaaunan niya nakaamu haaturan syara sin Tuhan Rabbul Alamin in kaari niya nagtag-ipon po Allah Subhanahu wa Ta'ala walam yakun khalisan sumaga wa isab ka ikhlas pa Allah Ta'ala sin pag-ibadat niya lam yuqbal damikyan di datay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di da matayma kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin in pag-ibadat niya. Hati nariha ini makawata bang in kaari mo nag-ibadat pa Allah Ta'ala aun ka ikhlas pa Allah sa wala na kaamu in pag-ibadat mo di datay maun sin Allah
Demikian minsan paisab na kaamu hasyara in pag-ibadat mo hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangway sab ka ikhlas mo po Allah Ta'ala di datay maun sin Allah Ta'ala ni ibadat mo bang sopa mari tay maun in hatis hindi tay maun ay di tay maun di sin Allah Ta'ala dihilan pahala tumbas marayaw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala duha adlaw gana hati na suwaing kaaunan sin pag-ibadat ta hasupaya madawhat ta in kabayaan sin Allah Ta'ala amun long niya in ibadat kabayaan ko ahsanu amala labi marayaw in kakahinang pag-ibadat pa Allah suway long sin mga ulama in kaaunan niya ikhlas pa Allah iwan labi nakaamu haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pag-ibadat niya hasupaya matay masin Tuhan Rabbul Alamin in pag-ibadat patuhan na to Rabbul Alamin manjari long hifudail sampai lilay niya ka to explain marayaw hasupaya kapahaman ta marayaw in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala in dendi long na ikhlas iwan sin long tasawab amu in nakaamu haaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari lilay niya, unin pagtawon khalis. Unin in ikhlas. Isin tao mukhlis pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long hifudail, idha kana lillahi azza wa jal. In pagtawon ikhlas pa Allah ta'ala. In ikhlas pagtawon lang na. Hapag ibadat, apabila in kaaunan sin pag-ibadat niya, karna hadja sin Allah ta'ala, puhong sin rida sin Allah ta'ala, puhong niya sin kaampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala sarta puhong niya sin tumbaskan niya sin Allah ta'ala rin mga ibadat niya wayron pihong na unuwang uno dahing habang sa manusia atau kabansaran atau uno-uno na puas dahing haamin karna sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyad tulong na inikhlas idha kana lillahi azza wa jal bang ingkaaunan sin ibadat niya karna hajadullun karna sin Tuhan niya Rabbul Alamin hanggang siya nagtag-ipon atau nag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala ang panyalilay ra isabing pagtawon sawab long niya was sawab idha kana ala sunnah in pagtawon long na nakaamu atau kan nakalabi indayaw in amo sin kakahinang niya idha kana ala sunnah long hifudail apabila in kaaunan sin pag-ibadat niya yaon nakauurol nakauupi hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyad tulong na in pagtagon aswab atawakan sawab nakaamu habitikan kabayaan sin Allah Ta'ala dahil hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyad tulong na in pagtagon nakaamu haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari uni in pagtawon sunnah. Uni in pagtawon sunnah. In sunnah kiyawaita lilay kato hi Imam Ahmad rahimahullah. Hi Imam Ahmad pagtawon siya Imam Ahli Sunnah. Imam sin Ahli Sunnah rahimahullah. Hi Imam Ahmad ibn Hanbal. Long hi Imam Ahmad ibn Hanbal dihlan niya makna long niya usulus sunnah indana in puunan long na sin sunnah bandihun kamu hatin hapamaham namo at tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'a wa kullu bid'atin dalalah amiting kabtangan i Ahmad ibn Hanbal rahimahullah imam sin ahlus sunnah inaginiya usulus sunnah indana in puunan long na sin sunnah bandihun kamu hapamaham namo long hi Imam Ahmad rahimahullah at tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in sunnah long na mandihun kamu amunain panggayunggong pangbaugbog panggayunggong hauno-uno na amuin kaaunan sin mga sahabat sin Rasul sallallahu hihinang iwan pipiilan nila. Panggayunggong hauno-uno na hihinang atau kaniya amalan sin sahaba sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuyad tulong na in pagtawon usulus sunnah. Hati na puunan sin sunnah. Wal iktida'u bihim. Iwan paningod-singod kanila.
Pangarad-ngarad kakahinang nila tungod pang-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Kan siya manungod-singod, maningod-singod kasahabatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sila in nakakita, nakamasa, Hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapagbay mata iwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarta nakajajara, nakapapayusin kakahinang pagibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabiad to, dito sila imupi simingod, hahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mapatut suway singuran sin kita niyo, inhinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iwan sin kasahabatan, piaragbos nila, hatungod pagibadat nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Watarkul bida, iwan long na inma na pasinusulsun na pagtakon, bangdihon ka mo long na watarkul bida, tinggalan in uno-uno na kakahinang bago haarama amuin wala na jimatu hajaman sin Rasulullah iwan sin kasahabatan niya. Sabmayta lawngi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa kullu bid'atin dalala, karna ingkatan lawn na sin kakahinang bago hapag-arama amun wala jimatu hajaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwan sin kasahabatan niya mulya, inyan law na dalala kalawngan. So amuyad to inlilay ka to Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, hatungod sin pagtagon law na usul sunnah. Kabalikan kulong niya manggayunggong haamoy in biyabog bukan sin sahaba sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati siya manggayunggong maningod-singod kanila, umupi kanila, bang biyadiin nagibadat in kasahabatan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amo hindi magpangliulakad haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna sila in sa suok-suok pa Rasulullah, sarta sila in sa buga-buga na dahing hamanga umma atawakan lundang panon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo rin kasahabatan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amuyad to umat Islam in pagtahon sunnah pamogbog ha kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piarag busing kasahabatan, iwan paningod-singod kanila, sarta tinggalan ingkatan parkala amuin wala na nahinang nila, karna in wala nila nahinang inyan lawhi Ahmad ibn Hanbal kalaungan, inyan di na tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna bukod na yan kakahinang atawakan daakan sin Allah ta'ala niya pa Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amayad to in ki-explain ka to Ahmad ibn Hanbal. Sabkar na mga palangwan na agama Islam, ingaton na to, iban tuntumon na to, inibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Inibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita nagagawa na rin hasun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam, tantuhon na to, inibadat yan, di namatay masintuhan na to Rabbul Alamin. Sabmayta, ini amo pagkalong ta hamasa na to, inidi magjato. Misan hamasa pa si Nabi sallallahu alaihi wasallam, aon na magjato kakahinang, laong ta magpakasiya ding haaturan kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ding haamuin aturan sunna si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalabi luwa na hamasa na to bihayaon, amun ibuhan tahun na in limabay, bukod na kita niyo sahaba sin Rasulullah, bukod na kita niyo tabi'in, amuin nakaabot na Rasulullah, yari na kita niyo ha generation malayo na pamasa, amuin masa sin mga sila piyagyan sin Rasulullah khairul kurun, sarayo-rayo patahunan. Hati na yung kita niyo bihawon dindi, haamun hajaman na to bihayaon, subhanallah, yari na kita niyo ha patahunan, amuin malayo na ring ha mga patahunan, biyantog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul kuruni karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sarayaw-rayaw patahunan, amo na yung patahunan ko, iwasing kasahabatan ko, in sumuno pamarayaw, amo in sumuno kanila, hati na nakaabot ha mga kasahabatan, iban sumuno pa sa marayaw, amo in nakaabot ha mga nakaabot ha kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In 3 generations ini, amo ini in pagtaron si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarayaw-rayaw patahunan. Naman dyan kita niyo, yarin niya kita niyo ha kalayuan. Malayo na kita nuhamasa si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang aun jimatu kakahinang halaman sin Rasulullah, dahil hamangalong ta jamaah halawman niya, wala nakaamuha syara, nakasulang pa syara, labi luwa hanya masa na to ini, mataod na tuod, magkasiha dahil syara, aturan at tawagan sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So kita unta hajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun baha kakahinang amuin long ta nakasiha deng aturan sin Nabi. Aun jimatu hajaman niya. Huun aun jimatu mga umat Islam. Ini bilang pamintangan sing kita niyo. Jimatu ini hajaman si Rasulullah. Sada na check si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita niyo mamintang batuin ibadat pa Allahu Ta'ala nakalayo na daing hakawayaan sin Allahu Ta'ala amun kaya sampay niya mon panabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam parkala tuy rejekun di natay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sangsa na kita nag-ibadat way tung mas hadarat sin Allahu Ta'ala. So mari kita haamuin kaya suy-suy hajaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di matong intong katao madto pa mga kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in maksud sintong katao ini yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga subo sila hakaasawahan sin Nabi sinhal pag-ibadat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang mo kita onin mga tutaw ini, hajaban sin Rasulullah, biadag bus marayaw in intention niya na mawin niyat nila. Mawaya sila gumawgot in pag-ibadat nila po Allah subhanahu wa ta'ala. Mawaya sila magpataod sin ibadat po Allah ta'ala. Haniyat marayaw, bang natakitaon, niyat marayaw. Isin makaiyan, bang hamasa ta ini jimato, sulangon na isang kita sin mga sila manunulang, law na isin yan mangiin yan. Sinyat marayaw, inyat marayaw, long na marayaw hadya yan. Diyan mangiyon sin Allah Ta'ala. So kita unta kung ingkis sa hatong kataw ini. Nangasubuhahal sin pag-ibadat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaru biha kaannahum taqalluha. Faqalu, wa ayna nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Long nila, hawas mayan sila kiyabaitaan sin kaasawan sin Nabi, kapaliharan sin pag-ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangbiadiin tuyo sin Rasulullah mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biadin tuyo sumujud rumuko patuhan Rabbul Alamin, sampay sin tunga andungom, kiyabaita kanila sin akaasawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inari nila, pagwa nila ring habay, wa ayna nahnu minna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang biakato hauno kita niyo ini hi-compare hapag ibadat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na laung tasindiyong talaw na hay noon, biya takato sing kaasawahan niya, mang biya diin intuyo sin Rasulullah nag-ibadat. So hauno kita ini hi-compare kaniya. Insyayaon laung nila kad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bakas na sin Allah Ta'ala ya ampun in pardusan niya nakauna iban sin nakahuli. Ya ampun na sin Allah in pardusan niya nakauna iban nakahuli. Sumagawa biya pahawon in basag iban tuyok na magibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang biya katulong na suway kita niyo mga put kasipugan. Mga put sipug Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabay ta in kita niyo ini wayroon kita niyo kya promisan atau kya janjian sin Allah. Bat yampun na sin Allah in pardusan sin kita niyo katan. Sabi adto ambok din kanila nagkaptangan. Qala ahaduhum amma ana fa ana usalli al-layla abada. Inari sinambok din kanila law naon natatali ko ang biakato hasupaya tumaulin ibadat ato pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa tumaulin ibadat ko pa Allah sa wabya makaluman Rasulullah in kusum mag-ibadat parahal Rasul sin Allah Ta'ala ya ampun na yung pardusan niya nakaunay ban nakahuli inaku wala biyaya unlong na agun-agun mangpaon dapat doblehon ko intuyo sin Rasulullah mag-ibadat. Biyari ni nakin niya ana usalli layla abada in ako lang na biyayaon tagnaan ko lang na in ako magsambahayang na ko dum sa kawa dum hinangon ko magsambahayang magtahajjud na hadya ko po Allah subhanahu wa ta'ala di na ako magtuog amay ito yung kaptangan sinamuok lang taring kanila hatuyad to amoy nagbabaan miyad to nga sumo tungod si pag-ibadat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari wakala akhar inagi sinabog isab abog din kanila sabab to sila lang sinabog isab timari siya bang unoy sabin kaniya
amo in hikakusog niya mag-ibadat po Allah Ta'ala atau akan hikadoble sinibadat niya. Law na ana asumud dahra wala uftir. Inarin niya isab, inakulong na isab tay manghud. Tagnaan kulong na hadlaw ini. Magpuasa na adyaw kulong ng katihabaan sintahon. Wala uftir di na ako magbuka. Hati niya adlaw puasa na hadya ako rin na ako magbuka. Amuyad to invite sinabuok. Wakala akhar inari sinang kataw isa pun hikaturing kanila. Law nin kako biyahe ni sablo nin kako. Law nakatingin to daan unin kay mo. Law na ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. In ako isablong na mig na ako lumayo ako ring hakababaihan. Imaksud niya lang na lumayo ring hakababaihan fala atazawwaj abada di na ako mag-asawa sa lama-lama. Hati niya magsubul maas na hadya ako, di na ako mag-asawa, hasupaya ako di ma-disturb. Hapag ibadat ko patuhan ko Rabbul Alamin, hidedicate ko na in kabuhi ko, in wakto ko, mag-ibadat na hadya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di na ako mag-anak asawa. Amoyad to, invite sinang katauring kanila. Manjari, di matong panabi sallallahu alaihi wasallam, insoy-soy hatong katao ini, kaya waitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinaon lang na turing ha mga Muslim hamasata ini ya Rasulullah in sila ini biha ini hangis ng katao inagis ng katao biha ini. Manjari piyatawag si Nabi sallallahu alaihi wasallam doon man sila haalupan si Rasul sallallahu alaihi wasallam lang si Nabi kanila antumul ladhina kultum kada wa kada mangbiyakato kamu kalong na inagkabtangan biha ini law sinambuok biha ini in panghati nila biadag bus i-appreciate sila sin Rasulullah plano nila yadto in panghati nila biadag bus kiamuhan ni Rasulullah law sinambuok law nahon niya Rasulullah kami na sa ini kami na lang na in mga piyagsuy-suy ka mo ito amuntong katao nagplano habya ini. Lang sinang katawin ako, di na ako lang na matuog, magtahadyod na hadya ako. In ako isalo sinang katao, di na ako magbuka, magpuasa na ako katibayan sintahon. Inabuk lang na lumayo na ako rin hababae, di na ako mag-asawa. Asupaya ako di na ma-disturb si pag-ibadat ko po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manjali lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ingatan niyo lang na mga tay manghudang biyakato. In ako inilang sin Rasulullah, labi sa ini ako mabuga pa Allah Ta'ala rin kanyo. Iban labi ako makusog magtag-ipon pa Allah rin kanyo. Labi in pag-iman ko rin kanyo, iban labi in buwa ko pa Allah Ta'ala rin kanyo. Sa mayta, Rasul ako sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakinni sumagawain ako lang sin Nabi asumu wa uftir. Magpuasa ako sumagawa, magbuka day sabako. Wa usalli wa arkod iwan dabikyarin ako, magsambahyang day sabako, magtahadyod ako dumdum sumagawa, magtug day sab ako, bukon ako rin na magtug. Magsambahyang ako, magtahadyod ako sintong andum, qiyamul layl, magtug day sab ako. Wa atazawwajun nisa, iban mag-asawara isab ako rin kababaihan. Wala day sab ako na disturb pag ibadat ko po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon imaksod sim pag-asawa bat maka-disturb kay mo. Hari ka magkapagtag-ipon po Allah. Gamayani kasung sin pag-ibadat mo po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabyaway ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-asawa. Inyan hikakawa mo sin hangtunga sin pag-agama mo. Haway ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjali ang pasiraiyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law si Rasulullah paman ragiba an sunnati palaysa minni. Tumtumani ulong na. Law ni hatong katawyaon. He sees you in sumulang. Sumulang daing hasunnat ko. Di siya law ta umupi simingod hakakahinang ko ng ibadat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoy in hinangon niya in kabayaan niya. Kabayaan sin hawa nafsu niya. Di siya magad kakahinang ko iwan hafi'il atawakan kakahinang na hinang ko tungod pangibadat po Allah Ta'ala inarisin Nabi sallallahu alaihi wasallam falaysa minni
bukun na siya lamod deng ha mga umat ko. Amunya to imbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala imyan in Rasulullah di natay mo ibadat niya adja sa mas grabe paling hayad to sa mayta in Nabi na mayta. Bukon na sila dahing ha umat ko, bukon na lamod dahing ha umat ko, imano siya amuyin nag-ibadat pa Allah sulang dahing kakahinang atawakan sunnat kulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amayad to umat Islam in jimatu hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinang sintong kataw ini wala man nagkaamo hasara sintuhan Rabbul Alamin. Sada sulang hahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinang niya hasawad to yaitaan si Rasulullah bukon deng ha umat ko in sumulan deng ha sunnat ko. Amoyan to umat Islam in suway na to laung tahalgaan iban pag inu-inuhan iban ayaran in pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyin ayaw na to malupas in waktu na to himinang sindaakan sin Allah pag-uwas labay dahil kakabayaan sin hawa nafsuta bukong kita magad hasyara iban hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena in pag-ibadat simulang hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumtumun na to matarang imbayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rejakon sin Allah ta'ala di tay maun sin Tuhan Rabbul Alamin inibadat ta anu sangsa hadja kita nagtag-ipon pa Allah inyadto di yadto tay maun sin Allah ta'ala karena panulangi hasun na si Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amo yan injimatu hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mataod pa umat Islam mga misallong ta kakahinang hajaman na kauna hangkan na may taing kita hamasabihayaon magpakayan kita imparkala ini bukun amo atawakan bid'a atawa langgar sara sabmayta minsan pa rin magbus pag-ibadat po Allah Ta'ala kita mo intong katawiyad to bang tabiya kita unin niyat nila yadto imaksud nila pa marayaw sa yadto magpataod sin sambahayang magpataod sin puasa sa tadi kuno mag-asawa karna makadisturb gani mag-ibadat po Allah Ta'ala bang mo kitaon marayaw in niyat bang imaksud sumagawa hatat kala in kakahinang bukod hasun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam iyan na si Rasulullah paman ragiba an sunnati palaysa minni isyusu imano siya simulang hasunnat ko bukod na lamod deng ha umat ko long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjari di mature isab laung tapagwapat ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jimatu ha kasahabatan aun day sab halawman nila laung ta mga manusia amoyin nakaabot isa ba kasahabatan mga tabi'in nakaawat sila kasahabatan wala nakaabot ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jimatu ra isab hamasa himusa laung ta Abu Musa al-Ash'ari Ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kaya baita ya Abu Musa al-Ash'ari abuk waktu miyadto siya kan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu launa ya Abdurrahman inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khaira. Abu Musa al-Ash'ari nakasud siya palom sin masjid aun kita niya mga tao halom sin masjid hajaman niya ha lam ta hajaman si kasahabatan na ini pagod na hajaman ta hajaman si kasahabatan pa aun tuod ding ha mga manusia magpakasiha ding haran bitikan sara sin agama Islam. Munang maksud pag-agama, maksud mag-ibadat po Allah Ta'ala. Sa kakahinang nila nakasiha ding haran laung taamuin bitikan sin agama Islam, bitikan aturan sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung na ya Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aytu fil masjid anifan amran. Aun laung nakita ko kain na halom sin masjid. Pakarajaan hihinang sin mga jamaah halom sin masjid. Ankartuho, biya dagbus miyungkir kulong ha pangatayan ko. Hati nyari kaamuhan in pangatayan ko biya kato. Biya dagbus bunga ha pangatayan ko. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Sabang ko isablong nakita uling kakahinang nila. Alhamdulillah biya marayaw isablong ni hinang nila. Ha pangatod kulong na biya marayaw sumagawa biya dagbus bunga ha pangatayan ko sa mayta. Biya dagbus aulong na kakahinang din doon. Biya dagbus di kabayaan sin sara. Kala pa mahwa, long Abdullah ibn Mas'ud, uno long na ingkita mo. Uno ingkita mo. Inagihi Abu Musa, radiyallahu anhu, long niya, ra'aytu fil masjid kauman halakan julusan yantadiruna as-sala fi kulli halaka rajul
wa fi aydihim hasa fayaqulu kabbiru mi'a fayukabbiruna mi'a fayaqulu hallilu mi'a fayuhalliluna mi'a wa yaqulu sabbihu mi'a fayusabbihuna mi'a. In kita kulong na masjid law ne kan Abdullah ibn Mas'ud, in kita kulong na masjid mga manusia nagtutumpok-tumpok sila, naglilingkod-lingkod, nagtatagad sin sambahayangon nila. Hatiap-tiap lang na tumpukan aw ang buhok leader niyang biya kato ang buhok usog, nagdanakura kanila, amir nila. Pag-uuslong na awn haliman nila, kiyukumpitan nila biya batu-batu. Batu-batu. Fayakul, inagi kanila, sinamong biya na post nagdanakura kanila lang na kabbiru mi'a. Takbir kamulong na hanggatos. Takbir kamu hanggatos, payukabbiru na miya, na magsama-sama na katanlaw na tumasbi ato kumakbir hanggatos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salta itungon nila, in batu-batu kumpitan nila yan, pajukupon nila hanggatos. Pag-uwas nila man lang na magtakbir, inaginisab ka nila sinyad tulong na pagtahlil ka mong biyagato. Pamong kamu la ilaha illallah hanggatos, yan tunay sa magsama-sama kataan. Salta hulukan nila batu, hamuk-hamuk biyayan, sampai mabut hanggatos, mamong sila sing kalima la ilaha illallah. Wa yaqulu sabbihu mi'an. Pag-uwas yan tulong na imyan na isabing leader nila, panasbi kamu, pamong kamu subhanallah hanggatos. Yan tunay isablong na magsama sa kamakatan, magtasbih hanggatos. Manjari Langhi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, pamadha kultum lahu. Unulong na inbiyeta mo kanila, uninagi mo kanila. Unulong na impiyamong mo kanila, waktu kita mo biyanin hinang nila. Langhi Musa, Abu Musa al-Ash'ari, qala ma kultu lahum syai'an intijara ra'yik aw intijara amrik. Way akulong na namong kanila uno-uno na, wala ko lasyagda, wala ako limang kanila, karna timatagad akulong na sin opinion mo. Mangbiya ka to timatagad ako sin bang uno hapangatod mo in parkala, kita ko yaon. Sa may ta, hapangatod ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, lawi mapahamkan niya rin hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari, hapo bistara, miyad to na sila magbalik pa masjid, miyakad ni Abdullah bin Mas'ud, hasupaya kasakupan nila kakitanin hinang si mga tao halom si masjid. Pagsud madto hi Abdullah bin Mas'ud, kita niya turin tao sa buhimihinang sinhinang yadto amun siwi-siwi ka ni Abu Musa al-Ash'ari. Faqala, inagi Abdullah bin Mas'ud, ma hadha alladhi arakum tasna'un. Unulong na in kita ko ini kanyo hihinang niyo. Naguno ka mo ini. Inagi nila, ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihat takbir, wat tahlil, wat tasbih. Ya kau ama along ni Abdurrahman, batu-batulong na yari haliman na mo. Usalon na mo, hipag itong sintakbir na mo, hipag itong sintahalil na mo, iban hipag itong sintasbe na mo. Hatiap-tiap pamong na mo, Allahu Akbar, hulog-hulugan na mo batu hanggatos. Hatiap-tiap imen kami, la ilaha illallah, makatungitong kami hanggatos. Iban makayan kami subhanallah hanggatos. Usalon na mo imbato yung hipag itong long na. Langhi bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kanila, bukon kamo miyakato nag-itong sinzikir niyo. Sa ingatan niyo in kamo yan, nag-itong sinkangian pardusahan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto yung baita, Ibn Mas'ud. Sampai imyan siya, ya ummata Muhammad, ma asra halakatkum. Ya kamu ummati Muhammad, way nabihan ng nasigla, kimangi kamu najurjana in pag-araman niyo. Way nabihan lang namot. Magtuy ka pareho kamu yan kimangi na pag-agaman niyo. Ay ikaw lang na, ayari pa haulay sahabatu sabihikum. Ayari pa lang na yung kasahabatan sin Nabi niyo. Buhi-buhian pa kami mga sahabat sin Nabi. Amoy nakita kami sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yari pa kami buhi-buhian. Yari pa lang na intamangon sin Rasulullah, wala pamisan na hansul. Yari pa yung mga luluunan niya, yari pa riha ini, wala pamisan na babagbag. Wala pa kimakangi, katan bagu-baguhan pa. Pagwas kimangi, nakamumagtuy hapag-agama, nakasya na kamuharan, sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inari si mga tawin ni Kiyublaan, habay tahi Abdullah bin Mas'ud. Kaya dari katoon waktu mong tayanon ininibo kung haaturan sara,
Inyan bukun marayaw, inyan liangan sinsara, karena bukun yan haaturan. Iyanon kita si mga tayo manghudda, mangman sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tamo kami langon. Siniparkala ini marayaw, inyat na mo marayaw, niyat na mo marayaw. Wala kami naghinang kangian, marayaw hinang na mo. Nagzikir kami, nagsalawat kami, may tanong na uling ni salawat. Biadahad to. So in mga ini, namong sila kay Ibn Mas'ud. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Siapahan nila pa. Ibut pa Allah Ta'ala, ya Aba Abdurrahman, in kami ini wayrun maksud na mo, tuod unumang unumalain kanin maksud na mo, pamarayaw katan. Karena pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inari kanila Ibn Mas'ud, ya Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Pila na hadjalaw na ring ha mga tao nagmuhot, in niyat, in maksud himinang marayaw, sa di magpakaamo in hinang nila marayaw, di tay maunsin Allah Ta'ala in hinang nila, karena misan maksud pamarayaw, bang in kakahinang nakasulang na hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyan bukun na bilangon marayaw, bukun na bilangon pag-ibadat, gaman hikajulja na kanyo, hikalarak na kanyo, lang hi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu imparkala, yan lang na minsan panyat nyo marayaw, bang wala na nakaamo hasun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mabilang marayaw, iban di bilangon ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo ni umat Islam impamintangan singkitan niyo. Dahil hama na hinang si mga sila na kauna ini hajaman pa long tayo na bukis sa kain hajaman si Rasulullah ini karuwa hajaman sin sahaba hi Abdullah ibn Mas'ud long ta radiyallahu anhu. Aon pa jimato kaganapan ta maniyo tuwin misal katuan ang pawakto ta. Aon pa kaganapan ta long ta jimato raisab hajaman sin mga kasahabatan daisab. Hasupaya umat Islam di kita makatuho maha magaguruhan sing kita. Hama kaulama ang sing kita hama sabiyayaon bang kita baitaan bihain inaturan inyan bukon ha aturan pag-uso lang unta man karugalantay man pamongmong unta pa ima kaguruhan amin magpaamo kato maun pagkakahinang sunna si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maita in mga ulama sing kita niyo amoy in magpabuntol kato niyo magad pasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam way man maksud dilaruwa ing malengkan magpaamo kato niyo hapag ibadat mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabmayta parkala jimajato yan law ta hajaman sin Rasulullah hajaman sin kasahabatan aun liang sin Rasulullah misan maksud pamarayaw bang wala nagkaamo di siya bilangon ibadat. So mari kita hambok lang ta amo in jimaturay sab hajaman hi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu. Abok sahaba resab si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakad sami'a rajulan atisa faqala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ni umat Islam may tatasabutin ini hasupaya lang tabi adagbos makawata misal pamintangan sin paglangon nila ing kakahinang wala na kaamuhasyara. Hangkan na ayaw kita rugalan hakaguruhan ta mga ulama. Bang kita ayaw ni parkala ini wala na kaamuhasyara bukong kita rugalan kaman magkukuyag kita sa mayta ando napaamo na kita hay ng kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjarikit duhog kamo sin bayta ha ini hakissa. Kita hi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Amok usog, diungog niya na mahanon. Na mahanon siya. Naghatsi siya. Sami rajulun atisa faqal. Inagi sinambuok usog ini na mahanon. Naghatsi man siya. Inagi niya, piyamong niya, alhamdulillah, ang panasyugpatan, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siyugpatan niya sin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hati na puas niya nag-alhamdulillah pamahanon, siyugpatan niya sin assalatu wassalamu ala rasulillah. Hati si malawat siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu in arikanihi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Kita kamu umat Islam. Liam siya. Lam hi Abdullah ibn Umar ma hakadha allamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal qala idza atisa ahadukum falyahmidillah wa lam yakul wal yusalli ala rasulillah. Long niya tay manghud mang biakato bukon biahay ni in panghindo kamo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agi sin Rasulullah apabila mamahanon ni nabok deng kato niyo in agi niya palyahmidillah
suway kaw magtahmid, mamungkaw sin alhamdulillah. Alhamdulillah jay pamung mo, walam yakul wala inna bi imian, wal yusalli ala rasulillah, pagsalawat kaw pa Rasulullah. Bimakna innahinang mo hay noon ya kaw tay manghud, amon siyugpatan mo impamahanon mo usmo yan alhamdulillah. Siyugpatan mo si wassalatu wassalamu ala rasulillah, in yadtu sulang bukun hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan palong mo salawat pa Nabi, in pagsalawat pa Nabi marayaw, sabihin Nabi na may tayo siya makasalawat ka, kung makaminsan salawatan siya sin Allah, tayo siya makanaykat, makahangpo. So magawa bang yung pagsalawat mo ini, wala na nakaamu aturan. Bukod na habubutangan niya, liyang siya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, sahaba sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo hindi mabaya sumulang hasun na sin Nabi, di imihinang sin parkala, guwa day nga sara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyang ni nabuk tabi'i, in agi niya, bukod biyahay ni impamando kamo sin Rasulullah pamahanon, in pamando niya kamo, mag-alhamdulillah, jadi na magyan as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Amoyad to umat Islam, in hinang sin mga sila kasahabatan, amo hindi sila magpasada kakahinang mangwala na kaamo hasyara, minsan pahapangatod mo, hapang dungog mo, in atura, in hinang nila inihaatlong mo, bat ibadat pa Allah, bat pagsalawat, bat pagtakbir, pagzikir pa Allah, apabila in kakahinang inibukon na aturan sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sila tuan magpasad, paglangon nila in mga tao sa may tagawajiban sintiap-tiap hang katawrin kato niyo, apabila on kakitaan taparkala wala na kaamu hasyara, sulang hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang tagapanghati haagama, kaya wajiban kauya kau tay manghud guru, in langon mo in tao himihinang, labi luwa murid mo atawa kan jamaah halam sin masjid mo, hangan ikaw in guru nila hamuk masjid, hamuk mahalla, banging kakahinan nan wala na hasyara, kaya wajiban kauya tay manghud lumang kanila, amuin hinduan mo sila sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaganapan na to mga umat Islam, maniyo-tiyo, dahil nga mga tabi'ay sab, dahil nga mahinang si mga tabi'un, mga tabi'in, amuin mga sila isab nakaabot ha kasahabatan, wala nakaabot ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang day sabjimatu kanila, mga parkala magkahinang sin mga jamaa nila, magpakasiya din hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, amok siya rin mga tabi'in, ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aksar min rak'atain. Kita niya in ambuk usog hajaman nila, mga tabi'in ini ha, kita nila in ambuk usog hajaman niya, pagwas sin kagwa sin pajar, si mambahayang labi daing hadwa rakaat. Hatinya nakaliw, nakasobra din hadwa rakaat in pagsambahayang niya. Bimakna, ganapan ang panganapan niya in pagsambahayang niya, puas sin kagwa sin pajar. Yuksiru fihi maruku was sujud. Magpataod siya roon hadwa rakaat ini, sin ruku niya, iban sin sujud niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panahahu, liang siya Sa'id ibn Musayyib. Liang siya, sa may ta inyo tabi'in, law ta nakaabot ta kasahabatan, manjari inayon, law ta tabi'in, amoy nakaabot sa mga tabi'in, in kita niya himihinan. Liang niya magtuwi, wala niya piyasaran. Liang niya, inagi niya, law na ayaw ko himinang simparkala yan tuan, karna in Nabi wala nakahinang sinhinang mo yan, amin magpataod sin sambahayang puasing kagwa sin pajar. Inari sinusugi ni kaniya, law na ya Aba Muhammad, yu'adzibani Allah ala salah, mangbiyak kato biya nagbus, akon biya mga laong tangimi inatay niya. Sampay na mong siya kan Sa'id. Inari niya, ya ikaw lang na amahi Muhammad, Aba Muhammad, mangbiyak kato, siksaon ba ako sin Allah Ta'ala, hapag sambahayang ko, mangbiyak kato si mambahayang ako, pag ubusik sa una ko sin Allah, sin si mambahayang, si mujud ako, rin mo ko ako kaniya, hasujud ko yung haruko, kaya sambahayan ko ini, siksa una ko sin Allah, amuyad to in pangasumon niya. Biya tagbus dong tabi animi natay niya.
law hi Sa'id ibn Musayyib rahimahullah dengan mga tabi'in qal la walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Tuan law natay mangud di kau siksaon sin Allah pagsambahayang mo. Di kau sin Allah siksaon bat si mambahayang kau. Sa siksaon kau sin Allah Ta'ala hapag sulang mo hasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan in parsababan hikasiksa kay mo sin Allah pasal in kakahinang mo wala na nakaamu hasun na sin Nabi siulang mo na na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon ha ini in Allah Ta'ala simiksa kay mapagsulang masun na bukod na pagsambahayang mo bukod na pagzikir mo bukod na pagsalawat mo ha Rasulullah sa in pagsiksa kay mo sin Allah para sababan siksa ang kau sin Allah haway kau simulang away kau himinang sin sunna sin Nabi sa siulang mo in sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amad kayo masislam inday ha mga longta nabatbat ta kakista-kista na jaman na kauna supaya maingat ta aniban ima kakahinang longta wala na kaamo hay nang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaala longta di na yadto jarihon sin agama di na jarihon sin Allah subhanahu wa ta'ala sang sa hadja mag-ibadat patungan na bulalamin sa di na tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala long tabi yan maupasin waktu ta maupasin ibadat ta pangira tay maun sin Allah ta'ala way masil ta hadarat sin tuan na bulalamin karna wala na kaagad habitikan kakawayaan sin Allah ta'ala sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so manjari unin hinangunta hasupaya long ta in kita di makasiha ding haran kawayaan sin Allah Ta'ala maun pasyara sin Tuhan Rabbul Alamin amuyin di kita makasiha ding kawayaan sin Allah Ta'ala ibadat pagyan niya kaina sabut ta ahsanu amala amun sareyo pag ibadat patuhan Rabbul Alamin kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukon pagpataod bukon sigpit si pag-ibadat sa amuyin dayaw sin pag-ibadat mo nakaamo asara amuy din kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manjalin hinangon ta umat Islam supaya tadi makasiha asal biaway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato biaway ta kita sin Allah ta'ala rita mablamin Tuhan ta Rabbul Alamin bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hapan man niya wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ay indi in hajja in piasampay kaniyo in dia akan kaniyo sin Rasul niyo sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam amin naraat kumon kaniyo nang hindo sin agama din empya sampay piarag buskan niyo pag-agama yadtun hadjain kawaan iwan singuran niyo wa ma nahakum anhu fantahu din na isabing pianglangan niya kaniyo anibi niyo iban ayo na kamuhiminan karna in parkala pian iban kaniyo di na yadto manjari di na jari na pag-agama so amo yadtun hinangunta mga panahon na agama Islam matto kita habayta sin Allah Ta'ala ang empya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikarwain Nabi sallallahu alaihi wasallam na may tagato fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan kathira hisyusyo law si Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal tuod bang aun paring kaniyo mabuhi hamapuas na kawapat ko sung na siya makasakop sin parkala pagbidda pag ikhtilaf sin mga manusia hatungod pagagama so bang kamulong sin Nabi nakasakop na si mga parkala biha ini yan najima tuhamasan yung pag-ikhtilaf hatungod pag-agama nagkanya-kanya na hatungod pang-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala long sinabog biya ini long sin Rasulullah hinangon niyo hasupaya kamu di malawong fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid inagi sin Rasulullah panggayunggong na hadya ka mo bogboga sunnat ko iwan sunnat kakahinang sin mga khalifa ko khulafa o rashidin amun kya pandu ang sarayaw-rayaw hapag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala di magsusulang hasara sin Tuhan Rabbul Alamin addu alayha bin nawajid bangka mo manggayunggong ha sunnat kulong sin Nabi iwan sunnat sin mga kasahabatan ko khulafa o rashidin panggayunggong amusing hugot panggayunggong bang dalil mga magkut-kut-kut-kutan niyo sin bugang niyo supaya di maklos in pamogbog niyo hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyad to umat Islam hinangunta bang sopama in kita yari na nakasakop sin parkala langgar sara patuhan Rabbul Alamin pag ikhtilaf
hatungod pag-agama ayaw kita madtukan siyubang kasiyo sa madtu kita pabayta sin Allah Ta'ala diin na impiasan bay sin Nabi amrin hinangunta din impiang langan niya anibanta iban sunna sin Nabi hinangunta sunna sin kasahabatan amoy naraak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paupihan kato niyo katan karena amurayad to inabayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil hamang kakahinang marayaw patuhan Rabbul Alamin hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murah-murahan mga palangwan ha kami Islam biya mga mahaba pa sa tuwing topic ta sumagawa biya ragbos nakahaba na in waktu sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala asal matod pa isang waktu insyaallah bang kita musan sin Allah subhanahu wa ta'ala susungon long tabi mga aunda waktu ta magbalik diha programa sing kami diha Da'watus Salafiyah diha Nidaul Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala mamait na kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.